Senghaino hai ini oro Sodor Division by Luajijak Mosal Misil Ekaba sini Homsang Misil Sieno Kasnani Bagai Sieno Oti Brahawa Lagu Kaimangla mau totally remove Makimnai ini sini je Korang DPF ni bising tu je Kasamani Noro Jotono Saimano Tangnai 31 तारिख Disember 2019 simi Jenggai ini sih jora sengko sie ni against so je Korang tu saya pemani sie di Brahawa Lagu Kaimangla o sie no di Brahawa Purapuri di Prani North East region entire North East region apno remove mak henai ini je Korang tu saya pemani Orang satai kelai o sie engkau kata hari korban orang narang nani jara lam cai tega finai khawi finai illegal immigrants borok je Bangladesh hai ke pro Pakistan ni je phaja gokmo orang ni bagai orang permanent citizen khanya bang India government je law to mane je CAA a CAA engkau apa sin bagai belai ke hamia a CAA jodi se sinora lagong khakai je phatar hani borok phaja rok sino jagao legal citizen mane thangnai engkau apno sengko sia engkau Tini ni je Mosal Misil, sengjotono Saimano jata sikok no ripingan hakai, sikok no rugnani hakai, sini Homsang ni bising Homsang baiknya sengborono, erko sikok no ripigu, sikok no karan bagai. Itu sinora je phaitongzak lam saya tiga phajak, je illegal immigrants, refugee phajak rokborono seng, ozagani bidai khane ni bagai, seng Osia na Gosia, government India government Osia na jaga lagu khai je phatan borok no jaga legal citizen nai to mone apno seng ek phota pan Gosia ti prahni borok sisajak seng sisaoi jotono homchang tei Mosal Misil khaiye seng ono mania tai sini khadu ku phungman bising tei seng India government no tai honorable Supreme Court no obno sini sanani busungo je seng Osia no ti prahao ek phota pan mania obno si tiprani hani wipe out bakhaina obno pura remove khaima khimnai en bagai si tini sini khaduman bising tei seng tini o phatani borno o hani rekhana bagai o Mosal Misil nor jotono saimano je seng ana 31 tarik December simi lagato continuously tuyasaya karai salsabano part kore khayei seng protest gathering khaga peaceful protest gathering division wise central wise person nor lukna thanai 23rd February miawo elemar dirisa kamio sini phatani nogara khayei sungna solidarity rana ni bagai Punjab ni tai ni Tamil Nadu ni borok phayei sungna solidarity sini ha buibai sekjak tongmani phatan borok phayo jang nok phang tonghaimani aboni hoite sung mukti manani bagai o বিদেশি শাসন শাসনের বাগে মুক্তি মানানি বাগে সনো চুবানানি বাগে টিপিএফ ni logiwa phaiye borok sungno solidarity ka soba phaiya continuously je phatani borok ni yakni sing yoknani bagai je choba khaitongmani amo tini kaisa Mosal Misil bisingtei sini o je Homsang Misil khaimani bisingtei sing obono jotono message nambu sungo je sing sojak tongdi sisai tonghakai nini hawo phatani borok habai mengnai siko habai mengnai siko no rokhlanya bagai sini je engko tini je Mosal Misil o phatani borok no rokhlanya ni sing siena Gosia obno sini tini ni main uddesho main region करके अपनों को पराया मांगा जो अपना अधिकार दिया नाम देश की गद्दार अरे गद्दार तो हम नहीं गद्दार तो तुम लोग हो झूठा वादा देकर हमारा वोट लेते हो बदले में हमारी जान लेके खेल जाते हो गया मेरा तो बीपी हाई नारा लगाता हूँ हाय हाय अब तो और नहीं सह सकता चांदी हाजिर है अब तो भाई उक्रोक बसकाwan sobe besuan ay tom sinai kirilat Justice!
Đi vào lên